Karibu MUNICIPALITY GUCIUMIRIA ruare kiromo chamanio yo muingi gutariria mirandi erabarengenda wandine yo mwena KURITA MAONI yo ye budget mzi kale muteria nataritie omurandi yo kwethirania ndio kigaira wa KIGINA KIAYO na Akari ni bedrite ne bakiromba mendikithia yo kwithira yakela kwana kwingwa muthuri murioki na utwande twekinya nikenda gutigira mendekithia jao ya mirandi bakwenda thirikari ya county bekibathondekera ja gukinyanira amenya na ARIUGA akariba municipality ibachiumiria gikarubia muingi mutaratara ja kuthondeka budget nikenda baitauge bwao kiri mantu ja bakwenda bathondekerwa kira tukwariria muno about street lights tuthina chio umakuma taskis gwita mwanga gantune to feeder roads tukwenya njira chetu ithithwa sababu tuleke youth tukuga tutegerwa mantu ja sports Kentuke tuleke youth tukuga tutegerwa mantu ja sensitization awareness mantu ja drug abuse taidi baba inge mono kire mantu ja mbogita nchobi digara na bangi na mantu jange jonde na depression kwa ikwigwa nonto municipality wond Kentuke very special to us imantu tomba kures na itugwetike ja komba gutegerwa na maybe kwa nya long term goal kana plan ire komba gutethia antu ba municipality ende to hakikisha ayuthi beto batera ura kenchobi kana mbogita at least ba komba gutungatirwa na guitanwa thoko yetu makutano ni kura mabati yonde ni ya itarambura mabati yale yaura thoko yetu ni kwenda drainage thoko yetu ni kwenda gutena tap chia ndui mantu ja stima makutano itokwenda gwikirwa tokeni makutano na mantu yonde tukwarire ndene public capacity tukwarire mantu ja mbwa uweka makia ira engine previous government toga embe kudirwa renovation nekenda tubomba kungania ruji nontu sababu yo kwenjwa scarcity ira yareo nene kambakia MC municipality kare mutethia urenya wikaikaro bibi agwete kuguru kwawe ne kona karibu municipality GUCIUMIRIA kwa wingi ne kenda baleta mendekithia jao ndukage angwirwa na ARIUGA ikona the participation ira in municipality included ekuru include youth include akuru na naru nkomea bakwariria mantu ja thoko chietu nundu nkona antu bathoko bea bakwariria mantu a youth nkona youth bea ja bakwariria mantu a tax bakwariria mantu a roje. I think municipality in totality issues chietu ikethwa chi address nkwendi gwashua mumero are on the chairman of finance. We will make sure that we address the issues ira mwananchi wa kawaida area na to make sure to manipulate to our own interest kana to any other interest to make sure the issues ira charirwa chi based to the interest of mwananchi. Akiuga mbunge Ameru mortojoka gitaka ne gutigira mendekithia ja jonde njagwikirwa kiri budget makiathura nyamungana na namurani jukethithika. But I think with the assembly now and discussion ira twinio ituja to itemize budget yetu. For example, adatu gwikira na ARIUGA K youth to gwikira milioni 10 andu achiekirwa just create milioni 10 tugachi itemize in specific to koga youth be ko benefit ambe chingana adrige kundi yakuru ige ko benefit kim benefit ambe chingana so that at the end of the day kindu kiragi ka ko na assembly kitikere gichinjwa karimbio irombrane kithirikari gutigira mendekithia ja jonde na rejo kinyanira atukwenda maoni jaje tukuyita gwitao chadingatirwe nonto kwaria o mabati tuwe kudingatira maoni jaje twende anto frontline area yetu mono to contribute a lot nonto tunyomba tungitu inatu ando kulama nonto ara kwamba utiroje kaya ni watu watira nyamwera we have to at least to help our government by submitting our KIA returns nata tuka submiti ne tutumbo submiti keke kudira nyombe kumuntu najire athama nonto akudira utiroje kuti barabara bugeibo sana kire atongeria beto iko respect our right to hear these views now inkoboria ba respect our right to the implementation kire kuthithia kana kire action na tukagwirwa sana na tukauga tutethwe nonto batu torobweto borungamite ara thokone na mirandi ere ku ewe thoko togerio ora tomba gutethwa muthuri murioki Oro TV mutine jokangangi.